Kados jagal-jagal wong tuwek biyen senengane lek ngeten. Sing dodo. Nggih, kayak modele ngeten senengane. Empuk bala. Ini yang melengkung. Materialnya sama, baja HSS bekas gergaji besi. Kalau ada spot-spot karatnya maklum. Hitam-hitam ya, spot hitam bukan spot karat. Hitam-hitam tapi nanti ya lama-lama bisa jadi karat. Hitam-hitam ini malah eksotis. Wih, mantap. Gurih bola.